Ćao, danas ću vam pokazati kako olakšati svoj desktop. Prvo, neka vam se spakuju ikonice u jedan folder, na primjer u ovakav folder. Drugo, promenite boju taskbara da vam bude ista kao pozadina, da imaju iste boje. Skroz levo vam je providljivo. Ovdje je color mixer, tu su vam boje. Save changes kad završite X. Treće je da vaša pozadina bude ista kao taskbar. Mislim da boje budu iste i da se slaže pozadina sa svim ostalim. I to bi bilo to. Vidimo se.